Aí estás. Amigos, aquí estou, o Entroido está a piques de chegar, estou nun taller cunha costureira porque é certo, amigos, cada vez a xente merca máis os disfraces por internet e encarga os menos ás costureiras como Raquel. Raquel, vouche pedir que pares un segundiño, aínda que sei que tes moito traballo, pero non de disfraces. Cantos disfraces fixeches este ano? Tengo encargado dos. Solo dous? Solo dos, claro. Claro, ti normalmente facías moitísimos máis. Cantos podías facer antes? Pois sobre 30, 40 trajes. 30, 40 traxes e agora notas que solo faz dous. Cal é a razón, cal é o motivo? Internet. Claro, es internet porque ha estropeado todo. Bueno, mucha gente, claro, para mucha gente es mejor para ellos porque gastan menos, pero la calidad no tiene nada que ver, es mucho menos. Claro, e a xente cando ven aquí, ti notas que o que queren é pagar menos, regatean moito. Como o ves, Raquel? Quiere pagar menos y regatea muchísimo. Por 50 céntimos la gente se vuelve loca. Pero ti canto cobras agora mesmo, por exemplo, por un traxe? Se veño aquí e quero facer un traxe, que teño que facer, Raquel? Entre 20 y 30 euros. 20, 30 euros. E a tela como facemos? Pues tenéis que mercarla, ¿no? Tenéis que cogerla. O sea, mercamos a tela, pagamos 20, 30 euros e temos un traxe feito a medida do que nos queremos. Exacto, sí. E este ano, cales son os disfraces que fixeches? Hay dos de Minions, claro. Dos de Minions aí. Claro, son dos encargados, es lo que tengo. Para dous nenos? No, para una madre y un neno. Para unha madre e un neno. E canto nos custaron esos dous traxes? 24 euros. 24 euros daquela. A ver, na miña ignorancia, a mí non me parece tan caro. No, no son caros. No son caros, pero claro, la gente les parece caro. Y eso porque son clientes de hace años. Le hice ese precio. Pero si viene otra persona ya no lo quiere. Claro, e son 27 anos que levas aquí traballando en Pontevedra, ti xa tes clientes habituais de sempre. Sí, sí, tengo muchísimos clientes, sí. E cada vez encargan menos traxes destes de Entroido. Claro, todo, es que es así. Pois amigos, esta é a situación. A costureira Raquel comentounos aquí no seu taller. Deixámolo traballar outra vez, podes volver a traballar, Raquel. E eu, amigos, estou aquí preparándome para o Entroido. Xa vedes que estou encargando algo moi especial. Non vos vou dicir exactamente que é, pero de entrada xa vedes que son unha rubia moi legal.